Ka Open to All Football Tournament melapelong da ka Sora Liver Union kaban sedang ha kalai tarik unai wing jong Usnem Hajar Arfuar haja ka yo thamai kli snong Sora ka tarik bakhadu ban pediang yak form kan long ha ka Arfu pratarik urisau jong Usnem Hajar Arfuar rengkat berkarban skaba Hajar Sanspa dengka kiladu ha kate gejia ka kini yo Korea ka song pisa ka ba silak tengka Barka trofi bawan ba Arsan po Hajar rengka Barka trofi ka bairung kan long san Hajar rengka na ka benta ka wei ka tim ka lucky draw bala penilai hida ka Sora Liver Union ka ba ensakan ru no ha ka sipotarik uno pra jo Usnem Hajar Arfuar ka doa pentiat ya tiket arspa dengka stiken kini harum ki kusna ma pila ban yo ya gajing tip abnia na ka benta ka football bat ka lucky draw pila ban nyon ya kini kinamba bala ai harum Menin kasi Arfu tarik urisau jong Usnem Hajar Arfuar ka School St John Bosco Boys Higher Secondary School Sora kalarki yak sni buram jong kikme kikpa iba TWK MDC Sora konstituensi ilalong kongsan hakate kasi hakajing dorkat lang ifada kilbot boy principal ka School St John Bosco Boys Higher Secondary School Sora so Elijah Sawian vice principal kikena school kinohikai barkikme kikpa jong kikena school Lapan syangshit akatai gasni buram jong kikme kikpa da ka jingshat bar ki jingruai na kikna school ka School St John Bosco Boys Higher Secondary School Sora ka ai khublai kerpang ya kikme kikpa jong kikna school baro ki bratrai stem mat badmstim na ka benta la ki khun jong ki na ka leng jong ka school leng ba ka jingkren na imes bayamon mar banyang ila ong wala da ka sarkar klote sibun ki kendon ya kino hikai ha ka bede bar kikna school Henry ila kentu ya kikme kikpa jong kikna school bakin sngobha bani trai lang rengkat bat kino hikai na kamenta kala wai babha jong kikna school hi ha ka jingkran jo ikongsan ha ka te gasni ila ong kikme kikpa ki ai ka jing im ban penhe pensan ya kikun kum taru kikun kidai ban yekan mau ban iet bat burom yala kikme kikpa shushu ikongsan ila ong Ho'o ka School St John Bosco Boys Higher Secondary School Sora kamshim lalong ka bapau kum ki wei pat ki school ha ki snem ba monshua Henry ka long pat ka ba compare na ki wei pat ki school kata leng ba ka jingdon jong ka subject moral science ka bale se ha ki wei pat ki school kamshim ladon dei ka ne kan ka subject ka belayarap sibun ban betin nanti ya ki kena school bat ma iru ila ong ba idei wei na ki kena school barim jong ka te ka school bat ila ong ba ila long kumalong manta dai leng ba ka jingyo jing hikai na katei ka school kumtai la pasyat ikisembo perkhat sya kikena school da ka bashim na kikintin jong Don Bosco obey your parents is like obey your lord ka ba mot phiko ngu ya kikme kikpa kalong kumba phiko ngu ya ublai Kadang jong school berokawai ngayang handi banai dai si buram masuk ya pi mai pa ba ye jong na lu Hikai ini ketimpian kimbet jalan aku. Hikai ini lapan seluruh ini bantur ini hidup kijing dibalikan tu ada jengin dapat jengan siam kila besan jok. Tek perman manusia yakin kabar rokian. Ia jalan hijau mikuan kumpa kilong. Ayon yakin tak ya kabar hijau kam Henry om kat ya kabar kuat. Ayakin kat kabar hijau kam Henry om kat ya kabar kuat. Lada kuki kami kita hilang mendapat ya lada kamram ngecen na yen jomi insami ikon bilang mission. Lada ni hai pa sakawai ka bentang. Hila jiyo sio ya ka jingom ba kaskul kade kayen kasan ka ba ba inom di pakikai pa ilong ikme ba aktif pa ba habang ipay pa sa kanila jok ka bentang kaskul ba inom kikai ila do no ya kanila board na kidaw jong sibon ba ikendon iba kasot ka kalabu Nget kabuan na biru itip yang kita Teknang manlang bantai ya kabet kabiang jong ikun ikti jong pi nang makalaway jong pi nang nang makapalan ikarpatet ya pi bagnet rey lang pintat ikat kaskul imot ya rey lang makapikata haba
dan bino bijinya tentu hamni hampai long di bawah yang masuk. Kalau ikut pak di sekolah ini, kita kan belajar apa yang kita kabur itu. Kalau kita dan kau, bagiwan hari di sekolah, kamu mengaruh, kalau kuliah hari di sekolah, nanti kelas 3 atau pengendalian yang kemarin. Oh ini di sekolah, kamu long kepau, hati Islam menjual, lesi kepau di sekolah. Kepada kami seorang orang Islam Mission, lagi berdiri di sekolah di badan Association Law. Henry kadang pak, KAK kepada pelah di sekolah, kepada leksi di sekolah kita kamdan. Berkata kalau bahagia di sekolah iyo kita curigai kepada koridor, kepada kawin ke kelas kepada iyo, kata kita ke moral science. Jadi kini kepada pelong ini panhamtam yang kumni ku mengalung mata. Dari pengayo lah teman kuliah di sekolah, berpanyo jadi cingkai ke koridor, nak mata kalong beri mandiri. Di kumni kena sekolah, ngir soha yang mungkin bu jimat, nak mata ke berpio pendikai agar di sekolah, berkunjung. Big pan pihak yang terlelah, bat yang penyak untuk sekolah, hakino di betul, atau dinominkai, idot kecil ini, nak betul jombi ikut itu. Dengan program yang kecipratan kecuali mengasuh dalam program, masih kuat bahkan kenal. Jadi kena sekolah kau yang kecil, kau terus kau yang obey your parents is like obey your Lord. Kau tigo ya ikut pak kalau kau tigo your parents. But kau yang kecil, kau terus uang. Yang ikut pak, raise your children with great love in the loving fear of God, because on this depend their health and blessing for your house. Penhekan sana yang ikut hidup ini dan kaji semua kemakram. Kaji syakti yang boleh nama kami kalau nak bentang kaji kocik ya lagi buat kunjung kaji kerku nak bentang kain keset kedomri